Dok se iščekuje posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ovalnom uredu, predsjednik te zemlje Isaac Herzog u manje od godinu dana 2 puta je pohodio Bijelu kuću. 2 predsjednika su tokom razgovora pokrila osnovne teme koje je Biden opisao kao njihovu jednostavno neraskidivu vezu. Kao što sam jučer potvrdio premijeru Netanjahuu, američka posvećenost Izraelu je čvrsta. Također smo posvećeni uvjerenju da Iran nikada neće razviti nuklearno oružje, tako da imamo o mnogo čemu razgovarati. Herzog se također osvrnuo na Bidenovu zabrinutost zbog Netanjahuovog plana da revidira pravosuđe u zemlji, što je izazvalo velike proteste Izraelaca koji kažu da gura naciju prema autokraciji. To je žestoka debata, ali i vrlina veličine izraelske demokratije. I dozvolite mi da ponovim, izraelska demokratija je čvrsta, jaka, otporna. Prolazimo kroz teške i izazovne trenutke i žestoke debate, ali iskreno vjerujem, a to ću reći i vama, predsjedniče, kao lider izraelskog naroda, uvijek trebamo nastojati pronaći prijateljski konsenzus. Milioni Amerikanaca koji su povezani s Izraelom posmatraju situaciju. Solidarni smo sa demonstrantima. To je najbolja, najveća nada za Izrael da nastavi da napreduje kao inkluzivna demokratija. Toliko je pitanja u igri, od prava žena do LGBTQ jednakosti, do prava različitih oblika jevrejskog izražavanja i, iskreno, drugih vjerskih grupa koje žele da njihova prava budu zaštićena u Izraelu. Konzervativnije jevrejske grupe se ne slažu. Neki republikanci zahtijevaju od Bidenove administracije da se ne miješa u izraelske poslove. Mislim da je ono što je Bidenova administracija uradila bilo sramotno. Način na koji tretiraju jakog saveznika poput premijera Netanjahua je sramotan. Ono što oni pokušavaju da urade, da uvuku Izrael u lošu politiku, bilo je sramotno. Imate različite stvari koje se dešavaju u Izraelu, kao sa ovom reformom pravosuđa. Biden se mora izvući iz toga i pustiti Izrael da samostalno vlada. Bijela kuća je ove sedmice saopćila da će se šefovi država ponovo sastati u narednim mjesecima, ali nisu naveli kada i gdje.